voin hi mei ni som ni pathum tho tran ni indo ni som riat pakwa na ni a indo na lam kan hrut kwa le don ani indo na chu ana ton san lai ber thleng chho mek ni in alanga in pu ton na le thudi khrul dewa in vom ton na te chu athleng cham chi mai Reuters puan danin Luhansk le Donetsk rambiala in ka hayemo territorial concession rotna chu Ukraine chuan an hnola hetila hian Russia chuan a se laklo to a nena chan vata tumta ni in alanga achena sot ta so mai Donbas region chu lai pui missile puak ri le thisen ne na in chi apia tanoi mai ni building ke som rem rum nen bawro ka sang rem rem to hle heti la hian khotlang lam chuan rek na mangin an norve sau bok kan hriat angin Russia in Karkalta a Mariupol an lak nu khan Luhansk le Donetsk lama chuan nasa takin an chet chhun zoma ma an son zel ni in alang Luhansk le Donetsk region za asum kwa don Russian force le pro-Russian separatist ten an thunun to a Donbas le mun then khata Ukraine sepaiten chet la in mun ma enge mazat an la thununa in benilian zo ka chuak me ka ni Ukraine General Staff report dan chuan Luhansk region khopui pahni Severodonetsk le Lysychansk ni zana tangkhan Russian lai pui le teng mu te chu an ron sur tran ni in an soya tuna hian Luhansk le Donetsk region khopui le town ranga Ukraine sepain an thunun na biala indona chuak mek zela LPR le DPR mun zat ve aya tam fe Russia sepai te hian an thunun to ani Black Sea dangchat indona chuan aton san lai ber thleng chho meka he wang hian Ukraine po khotlang lamin ral thuam lian an petran don ta ni in alang heti la hian Ukraine Russia le athren ram te ram resiam tu longkong poimo tak mai Black Sea chu Russian sepai ten an la fel vek to a tuna hian Russian Navy in do long rol ten helai tui pui hi an khar phui meka he hian ngong lian tak mai siam meka ni video masalama kan soi to ang khan Ukraine hi huit atanga siam changle ei tur lam chi te ni hoi chi le chumi atanga tel ei chi siam chuak tam ber ram an ni a khovel ram rang ten ei ber an manga Middle East le Asia thlengin an thon dara ram re thei jok te point Ukraine cho hi an la lut na sa hle ma se indona awangin an thar chu atlan hiam ngal roka an thar chu sa ram dangina amanan pek lok te po thon chuak theilawin an chek ner nur mai ani ton mak duai som ni chuang zakan cheka khovela bungra phurman tlom na ber long manga thon chu athin ni in Black Sea po ta tangin khovel mun danga thon dar thin ani ma se Russia in Black Sea an dan pintlata wangin heng zong hi kalpui hlei thei ani to lova ram re thei jok Ukraine cho in khat naw pang mak duai tel ten eile in lama har satna an tok mek a om chhun po amana sang to hle ram dangta na har satna siam tu Russia ti in demna na sa hle a engwangin nge Russia hian Black Sea longchol mun hi an khar kher zona om thei takani indona le hmangai na chuan engkim ti athiang ti zong kha athleng dik me ka ni ber mai dor le thu dik nen silai mu le thisen phiaruk na le inchem harna engkim mai chu an vilikton sek mai ani Black Sea longkong an hon chuan Ukraine hian ai tur Stockton maktaduai tel thon chuak se economic ana sa takin Ukraine an puiti na ni don thon chua mai ani lova an mamo an lak lu na hmun pui ni boka chuti anga ni chuan Ukraine tha cha tum tu Russia tan chuan Ukraine chakna nar dan pin chu thil ti om ve tak poni mai thei longkong atang hian Ukraine tha ti chakna tur khotlang ral thuam ron thon lu ni boka Ukraine supply dan chanan le an kai zatha chanan Black Sea longkong dan pin hi Russia tan hian thil poimo takani ve bok Black Sea le Azov Sea te Ukraine clear kar Snake Island thlengin Russia in an thunun to a hei hi Ukraine tan chuan a huat thla viau mai an chet lakna ramdanga an mamo thon chua le lak lu na kong dan pin sakan ni chu har satna an to pha hle rengani Snake Island chu US intelligence te puina in lak le dan tuma Russian landing craft rol tak mai an kap chiani kha ma se Russia lam an lo in ral ring viau ni turani Ukraine drone pariat helicopter pathum te an ka chet saka indolong pali an ka pil sak ve ngal bokani Russian S-310 Ukraine MiG-29 pahnian kap thlabok ni in an soya
Snake Island lak le tan tumna an hlo cham hri ani ma se lian zo ka che chuak turin UK sipai ten Ukraine an puidon ni in media then khatin an tar lang ve boka ma se proof na hri lova UK Special Force ten Snake Island le let tur hian Ukraine sipai an puidon ti ani ma se thu fin fe lo ni awangin lolem dok hri lowila Donetsk River anti Severki Donetsk River kamton tona khopui Serviro Donetsk le Lysychansk khopui chu ni zan lama tangkhan Russia hian an ron ma chon le trana helai mun hi Ukraine garrison mun khak sipai engamozat in kulna munani an thunun mek boka hemilak tum hian Russian sipai ten thapuyan tho meka mei thatan tir khan Siversky luya hian Russian sipai an ron kai theilo nan Ukraine lamin he lei hi an lo bom che to nge ani lui kama Russian sipai ron in chop teng le sipai motor engamozat an kap chetela Russia an hnung tol deva Russian sipai te hi an ron in siam tha in thapui an ron tho le mek ni in Reuters chuan apuang anin beidan kim changero report nga mek ani he indo na hi ala top mai don lo ni in alanga Black Sea dang chattu Russian indo long rol kap chetur hian Ukraine chuan US atangin anti-ship missile trajet mai an dong don mek ni in an soi Harpoon missile le naval strike missile NSM ni in NSM zok hi tuipui kama tanga ka chua mai the ni KM zani somnga chuang ka pha kan ni a missile changkang deuh vu ani phei chuan KM zanga don po avor chuak thei turanga yani Harpoon missile ro indo longa tangin launcher atanga ka chuangai thunga Ukraine hian launcher an nei that lo wangin NATO allies longman base an ni kan hriat angin Ukraine Neptune missile pani in Russian indo long ro pui destroyer aya u zok aircraft carrier thachang dol tu cruiser Moskva chu an kap pilani kha Ukraine hian an ron ka pil thei kha Moscow lam hian an ring phalova Kovela air defense thaber anga chan S400 tan po anti-ship missile tuipui chung hiam takaron thlok hi ka fu har ve hle chuwa chapa Black Sea kama S400 an lo activate lo ni in an soiboka helong hian anti-missile call longkap chetura missile ron kal lo dang chat tur khol anaya hei hian Neptune missile lo dang chat lo kha thil mak takani dollar makta duai tam tak man longro pui takan chan nu khan Black Sea Fleet chu chak zo ka thuama ni a hetiang beina ron thleng le thei renga ni awangin tuipui mong lama submarine nen tuipui chung zola indo long po som ni chuang Russia chuan a duty tir tamek US ral thuam Ukraine in man huna Black Sea tuipui kong hi sutlang an ron tum ngei dona apui viau mai the ni indo na hi la top mai don lo ni in alanga Donetsk le Luhansk thunun trap to angin Russia lam hian soima se khotlang lam hian Ukraine tha ti chakna turin thapui an ron tho tran mek boka Russia ta na har satna thlen thei tur zinga Black Sea Russian indo long kap chetur US anti-ship missile te tin Russia ta na mang an na thlen thei tur MLRS missile te hi an ni US lam hian Ukraine indo na an clear wangwanga Ukraine mamo ber pakhat anti-ship missile an ron thon meka mase ni som pali vel Ukrainian ten training an nei ve photangai don ani MLRS zok hi ton tum ma se US lam hian an ti khotlai le ria Ukraine lam an thin rim ti hle ani kha hei hian thon lu tani ngat chuan Ukraine sipai tha ti chaksot dona Russian cruise missile laka inven na ani don baka Russian ral thuam le an mun ma a hek viau don ani Ukraine atangin Russian ram chung ram ri nai Belgorod region chu Ukraine hian an sai phato don ti nani M270 MLRS phei hi chu caliber missile khol puyania a missile po in chiriat point pakwa alian ani rocket le missile kap chuak the ve a rocket zok hi minute khat chung lekin musom pariata phu chuak mana missile zok hi minute khata muhni akap chuak man bok sipai pathumen kol tok velani US hian thona tuma mase ingtika nge athon don ala soi chiang ri lovani lai puyan thon lut to a anti-ship missile an thon le mek ni in media report chuan a soya tuna kan soi MLRS hi US in a thon lut ani a Ukraine hian an mang an ka chiam mai chuan Russia tan po dan sen chiani lo mai thei chechen unit an cheta soitam ngai levin chechen ho hi kan hrenwal to in a rin om Russia atanga zelen na sual thin ni in helpol ro rum le chak tak mai an ni
mase Russian Federation hnuaia Zelen na le thu nei na zau tak pe kan ni a hemin hu hian Russia lungoi takin an om ve ta zel tun Indona po Putin a sipai rin oman ni report alan dan chuan Chechen unit 10 Ukraine sipai in kul nge na mun Luhansk region a Kamishevka town chu in rin ni me ni somni pakhat khan an tuam tan ni in Chechen leader Ramzan Kadyrov chuan a soi Chechen special unit te hian lian zokin che tan lamek ni in report chuan a tar langa Mariupol beina Chechen ho hian Russia tan na tangkai takan thoka Azovstala Ukraine sipai lu chua aphu saber tu te an ni Mariupol lama tha an thla ta ka wangin le sipai le men power a hektu Mariupol atlom ta ka wangin Chechen lampo Luhansk lama anin sorbing chhota mek mase Chechen leader chuan che ta harsa hle ni in a soya civilian le Ukraine sipai anin ompolo wangin an duangin ma an son chaklo ni in a soi in phendan Ukraine sipai ten mi puite an hmang ni in a soi bok school le kindergarten a ral thuam chek Arselam news ten an tar lan dan chuan Ukraine military le paramilitary unit 10 school le kindergarten chu tan mun khwarnan an hmang ni in an ziak na sa hle public place mun him tura an ngai wangin school le naupangin om tleina school kindergarten a ral thuam an cheka position laknan an hmang ni in Russian National Defense Management Center a Colonel General Mikhail Mizitsev chuan nimin khan a puang Russia lam soidan chuan the next region a Bamuk school le vocational school te Chasova kindergarten a te Ukraine sipai ten ral thuam an cheka laipui le multi launch rocket system an buna position laknan an hmang ni in a soi heti lai hian darkar somli pariat chung in Ukraine sipai ten Russian borok ral thuam beina voi som pani lai an lo dang chat ni in an soya Ukraine Air Force thupuang tu Yuri Ignat chuan Russian caliber missile pani an ka thlak thu a puanga multiple rocket an kap thlabok ni in a soi heti lai hian nimin chul ni me ni somni pani atang khan thlathum chunga tan martial law an pot sei le tabok Indona boro ka vung chho tel tela chanchin thar berberi lo ngai chang zel don nia in zawain mangthale vek ole